Белек экөөбүз айтып жаткан биздин кадырлуу конокторубуз дагы келип калган учуру студиябызга кимдер деп жатсаңыздар, бул Онколайф айымдарынын саламаттыгын сактоо жана эко борборунда иштеген жана аны түзгөн инсандар десек да жаңылышпайбыз. Профессор Экоадис Жихангир Чакыжы мырза, саламатсызбы? Жана ошондой эле Боролбек Тургызы бул клиникада менеджер болуп эмгектенет. Саламатсыздарбы? Эң алгач эле биринчи телекөрүүчүлөргө алдын ала маалымат берип өтөлү. Бүгүнкү биздин коноктор менен кандай теманын алкагында кеп болот деп. Баарыбыз билебиз, бир топ үй бүлөлүк ажырашуулардын себеби бул балалуу боло албай, бир топ кыйынчылыктар жаралып ажырашууга туура келет. Дал ошол көйгөйдү кантип чечсе болот? Негизинен эле эко жолу менен балалуу болуу темасынын алкагында кеп калабыз. Андыктан эгерде бул көйгөй сиздин үй бүлөңүздө болгон болсо, анда бизге жакыныраак отуруңуз, себептен бүгүн дал ошол теманын алкагында кеп калабыз. Алгач эле эко жолу менен балалуу болуу деген бул кандай? Кеңирээк айтып өтсөңүздөр. Түп бебек хакында билги бере билер мисиз? Түп bebek nedir? Merhabalar. Öncelikle Kırgız halkını selamlıyorum buradan. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Şimdi tüp bebek kendi kendine bebek sahibi olamayan ailelerin çocuk sahibi olmak için başvurdukları son yoldur. Böyle 1 sene 2 sene geçtikten sonra çeşitli tedaviler aldıktan sonra eğer çiftler bebek sahibi olamıyorlarsa kadının yumurtası toplanır, erkeğin spermi alınır ve ekstrakorpiyal taraftan laboratuvar şartlarında bunların döllenmesi sağlanır ve rahim içerisinde embriyo olarak yerleştirilir ve bu şekilde bebek sahibi olmaları sağlanır. Эркек менен аялдын ушул үйлөнгөндөн кийин жаш жубайлардын 1 жыл ичинде, 1-2 жылдын ичинде балалуу болбосо, бул уже тукумсуздуктун биринчи себеби болуп саналат да. Анан негизинен эко эмне деп атпайсыздарбы? Ушул эко процедурасы негизинен 1 ай жасалат. Ал эми экодо ушул аял эркектин уруктугу менен аялдын жумурткалары топтолуп, анан бул нерсени эмбриолог карап, анан ушул нерседе эко деп аталат. Анда кийинки сурообуз мындай болсун. Көпчүлүк айымдар жана ошол эле учурдагы мырзалар деги эле үй бүлө кызыгып келет экен. Канча жашка чейин же болбосо бир чектөө барбы айымдарга ушундай экону жасатуу боюнча? Şimdi burada 2 kritere bakmak lazım. Bir tanesi evlendikten sonra ne kadar süre geçmiş, çok önemli. Yani 20 yaşındaki evlenen bir kızı eğer 1 sene geçtikten sonra başarılı olmamışsa, bebek sahibi olmamışlarsa bunların çeşitli tedaviler olması lazım. Bu bir stimülasyon tedavisi, inseminasyon tedavisi olacak. Ama buna rağmen bunlar 3-5 ay denedikten sonra olmazlarsa eko tedavisi. 40 yaşındaki bir kadının çok beklemeye vakti yok. O kadını mümkün olduğu kadar kısa zamanda almak lazım tedaviyi. Ama 35 yaşından sonra hastaların yumurtası azalmaya başladığı için çok vakit kaybetmemeleri lazım. Негизинен кошумча маалымат катары айта кетсем, бул клиникага 18 жаштан ушул 60 жашка чейин каралышат. Ал эми ушул эле учурда үйлөнгөндөр, жаш жубайлар 1-2 жыл болуп балалуу болбосо, бул ар кандай стимуляция, гистероскопия, инсеминация сыяктуу процедуралардан өтүш керек да. Сразу эле ушул экону сунуштабайбыз аларгачы. Аларда көчүш керек. Ал эми 35 жаштан 40 жаштан өтүп кетсе, ал уже 10 жылдан 15 жылдан өтүп кетсе, буларга уже экону сунуштайбыз. Уже жаш өткөн сайын бул жакта жумурткалардагы айымдардын уже азайып баштайт да бул нерседечи. Демек 60 жашка чейин жасаса. Жок, негизинен 45 жашка чейин 25тен 20 жаштан негизинен эко кайрылышат да бизгечи. Анан ал эми 25-35 жашка чейин экону жакшы кармайт бул жакта. Хожам диyor, kaç yaştan эко tüp bebeği olur diye. 35 yaşına kadar iyi olur. 35 жашка чейин экону жасасак, бул жакшы кабыл алат да организмчи. Ал эми жаш өткөн сайын айтпайсызбы, жумуртка азайып кетиши мүмкүн. Демек жаш абдан маанилүү экен бул жерде. Негизинен азыркы тапта сиздер айткан эко жолу менен бул бир гана балалуу болушу мүмкүн. Бирок популярдуу суроо азыр 3М деген бар, 2 эгиз балалуу деген бар. Дал ошол нерселер мүмкүнбү? Мисалы үчүн кээ бир үй бүлөлөр бар. Мен 3М балалуу болгум келет, же болбосо эгиз балалуу болгум келет. Бул негизи эле же сенин тукумуңда эгиз балалуулардын каны бар болушу керекпи, же эко жолу менен 3М жасатса болобу? Şu an ekoda bir çocuk sahibi olabilir ama bazen insanlar istiyor, 300 istiyorum, 200 istiyorum deyince ne yapabiliriz? Genetik olarak da onların olması lazım mı, ikiz olması lazım mı diyor.
Genetik faktör burada çok az etki ediyor. Burada esas bizim transfer ettiğimiz embriyo sayısı önemli. Eğer çoğul gebelik istiyorsa ikiz veya üçüz biz çok yumurta embriyo transfer ediyoruz. Eğer yok tekiz istiyorsa o zaman bir veya iki tane transfer ediyoruz. Ama çoğul istiyorsa 3-4 tane transfer ediyoruz embriyo. Бул негизи пациенттин ошо адамдын организмине жараша, эгер пациент бир эле же эки бала каалап атам десе, бул эмбрионо жараша болот да, качествосуна. Анан эки эмбрионду салып көрөбүз, бирөө жашап кетиши мүмкүн, ал эгер эки десе эки эмбрион салабыз. Ал эми 3 эмди сиз айтканда 3 эмбрион салууга туура. Мага клон сериалы эсиме түшүп кетти. Эмбрион деген сөздү укканда. Аябай жакшы көрчү. Албетте. Негизи азыркы учурдун бир популярдуу суроосу, дагы бир популярдуу суроосу десек болот, 3М төрөлүптүр. Кыргызстанда дал ушул сиздердин клиника. Günümüzde şu an aktual konulardan biri bu 300'ler hakkında konuşmak istiyoruz. Evet. Şimdi tabii 300 bebek doğurmak aileler için bazen güzel ama çok yorucu. Fakat tabii 300 bebek de erken de doğabilir. Dolayısıyla biz çok 300 bebek doğmasını tercih etmeyiz. Mümkün olsa tek veya ikiz olmasında fayda var. 300'lerde erken doğduğu takdirde yeni doğan ünitelerin çok iyi olması lazım ülkemizde. Maalesef daha yeni doğan üniteleri çok iyi değil. Dolayısıyla böyle 26-28 haftalık bebek doğunca bizim Türkiye'de yaşatıyorlar. Ama buralarda birazcık daha teknolojik olarak gelişmesi gerekiyor. Dolayısıyla onun için çok tercih etmiyoruz. Мысалы, көп пациенттер 3М каалап атам эгиз дегендерге биз көбүнчө аларга түшүндүрөбүз. Бул нерсе ушул көп риск бар 3М'де эгиздер деп. Анткени ал айым эрке ушул төрөткөндөн, биз белгилеген күндөн эркен төрөп коюусу мүмкүн да. Ошол үчүн биз ушул алыңызга жараша эле, ошол организмине жараша деп ошол сунуштайбыз. Ал эми организм жол бербесе, буга биз бир гана же экини салып беребиз. Түшүнүктүү. Эл арасында мындай сөздөр айтылып калат экен. Эко ыкмасы менен төрөлгөн балдар кийин төрөлгөндө өздөрү балалуу болбойт. Алар алсыз болот. Алар кадимки табигый жол менен төрөлгөн балдардан айырмаланып калат деген божомолдор бар экен. Бул канчалык деңгээлде туура? Hocam çoğunlukla insanlar diye düşünüyor. Eko yaptırdıktan sonra çocuklar sonradan da tüp bebek yaptırması lazım yoksa kendileri çocuk sahibi olabilir mi diye. Bu yanlış bir kanı. Dünyada ilk yapılan tüp bebeğin bugün 2 çocuğu var kendi kendine. 78 yılında ilk tüp bebek doğdu İngiltere'de ve bu yanlış bir kanı. Tüp bebek olan çocuklar sonra ileride kendi kendilerine normal çocuk sahibi olabilirler. Бул суроо негизинен биз үчүн дагы актуалдуу суроолордун бири. Бизге клиникага кайрылгандардын көпчүлүгү ошол эко менен төрөлгөн балдар кийин өздөрү балалуу болобу деген суроону көп беришет. Албетте өздөрү балалуу болот. Өзүңүздөр билгендей, биздин өзүбүздүн профессордун дагы ошол тажрыйбасында эмгек немесинде кездешкен, өзү төрөткөн төп бебек жасаган азыр 20 жашка чыгып калды, өзү балалуу болгон табигый жол менен. Бул жөн гана миф да, ошол эко менен төрөлгөн балдар кийин өздөрү табигый жол менен балалуу боло алышат. Сонун экен. Анда кийинки сурообуз мындай болсун, көпчүлүк айымдар кызыгып келет. Дал ушул эко жолу менен төрөлгөн балдардын ден соолугу 100% жакшы болот, алсаны аман төрөлөт, эч кандай бир оор илдеттерге кабылбайт деген кепилдик барбы? Tüp bebekle doğulan çocuklar sağlıklı, 100% sağlıklı diye var mı diyor, garantisi? Tüp bebekle doğan çocuklar normal doğan çocuklar kadar sağlıklı oluyorlar. Normal doğan bebeklerde de %1-1,5 ihtimalle sakat olma ihtimali var. Tüp bebekte de yani daha sağlıklı değil ama daha kötü de değil, normal. Бул кадимки эле эконун айырмасы деле жок, негизи бул жактанчы биз ушул табигый жол менен болуп атканда биз медицинанын жардамы менен кылып атпайбызбы? Антан бул эч кандай коркунучу деле жок. Табигый төрөлгөн балдар менен эле окшош эле, айырмасы эч кандай. Fakat tüp bebek yaptığımız hastalarda embriyodan genetik inceleme yapmamız mümkün. O takdirde biz bunda bazı hastalıkları anlayabiliriz ve bunu tabii rutin yapmıyoruz. Ama yaparsak o takdirde daha sağlıklı bebekler de oluşturabiliriz. Genetik inceleme yapmak kaydıyla. Sakat çocuklar hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Bunu bir anlat da. Tamam. Misali
кадимки эле балдарга окшош. Бул жактан анан жана кээ бир балдар неме болгондо шал оорусунан калып калышат. Же болбосо бул жактан дагы мындай обычный жөнөкөй балдардан эконун айырмасы ал жактан генетикалык обследование болуп атпайбы, генетические обследования жүргүзүлөт. Эң жакшы уруктарды, эң жакшы жумурткаларды топтоп анан кылынаткандан кийин бул жактан эч кандай камсынабай деле койсо болот. Bu şekilde mesela Down sendromu bebeği anlayıp o embriyo transfer etmeyebiliriz. Ya da buna benzer hastalıkları anlarsak o embriyoda onları transfer etmeyebiliriz ve dolayısıyla o çiftin Down sendromu ve benzeri hastalıkları doğurmasını engel olabiliriz. Негизинен кээ бир пациенттер кайрылганда негизинен генетический обследование кылып атпайбызбы? Ошондо карап көргөндө мисалы кээ бир оорулар чыгып калса обследованияда ал нерсени уже биз эконун процедурасын токтотобуз да жасабайбыз. Биз ал пациенттерге билдирүү беребиз. Сизде ушундай генетикаңызда ушундай оору бар экен, ал бала кийин урукчан болуп калат да, уруктугун аныктап аткандан кийин ошондой немерселерди биз пациенттерге түшүндүрөбүз. Демек башында эле билинет экен да, урук кезинде эле, туурабы? Урук. Siz oturup Türkçe. Yani şey diyor. Önceden biliniyor diyor, sakat mı sakat değil mi Evet, çocuklar? evet, onu anlamak imkanı var. Ha, demek önce onu anlatmamız lazım yoksa Şimdi şöyle bazı bebekte ailelerde sakat bebekler olabiliyor. Evet. Ve bize söylerlerse biz onları inceleyip o embriyoları transfer etmeyebiliyoruz. Ama bize söylemezlerse böyle bir şey olduğunu bilmeyiz ama bazen de tesadüfen olabiliyor. Yani her bebek sağlıklı, embriyo sağlıklı olacak bir şey diye bir şey yok. Normal hayatta da böyle. Onu transfer edince tabii ki sakat olabilir ama sakat bebek oranı artmıyor. Tüp bebekte aksine azaltabiliyoruz. Бул жактан эң башкы себеби ошол кайра эле генетический обследованияга токтолго кетейин. Бул генетикалык изилдөө болот да. Анан бул жактан ошо алдын ала билип атпайбызбы ошол бала ден соолугу чын болобу же чын болуп төрөлбөйбү депчи. Бул дагы ошол медицинанын жардамы менен бул нерселерди дагы ишке ашырууга болот. Özellikle burada çocuk doktorlarına çok iş düşüyor. Bu tür sakat bebek doğuran aileler bize yollarlarsa biz onları sakat olmayan bebekler sahip olanlarına yardımcı olabiliriz. Эгер ошондой үй бүлөсүндө кээ бирөөндө болот, ата энеси үй бүлөлөр жакшы эле, жаш жубайлар, анан кээ бир үйдө шал болуп же ар кандай оорулар менен төрөлгөн балдар бар да, оорукчан болуп. Бул нерселерде бизге кайрылып, биздин клиникага, эгер ушундай бизде ушундай болуп атат, тукумубуздабы же ушуну изилдеп берсе, бул нерседе биз чоң жардамыбызды бергенге аракет кылабыз. Түшүнүктүү. Негизи балалуу болбой жатканда сиздер айтып калгандай 1 жыл 2 жыл ичинде билине баштайт. Мисалы үчүн эмне үчүн биз балалуу боло албай жатабыз деп. Анан бул жерде көйгөй бир гана аял затында болушу мүмкүнбү деген суроо бар. Себеп дегенде болуп жаткан окуянын көпчүлүк пайызында аял затын күнөөлөп келишет. Бул негизи канчалык деңгээлде туура? Mesela evlendikten sonra bazen aileler kadınların diyor günah sen Evet, günahsın evet. öyle suçlusun diye suçlusun diyor. Bu şeyde nasıl düşünceleriniz var diyor. Şimdi bu yöntem aileleri kurtaran bir yöntem. Dağılmaktan sağlayan bir yöntem. Benim Taşkent'te de kliniğim var, burada da var. Taşkent'te de benzer problem var. Taşkent'te evlilik yaşı birazcık daha da erken. Onlar mesela 20 yaşında evleniyorlar, 22 yaşında getiriyorlar. Çocuk sahibi olacak mı? Olmayacaksa aile değişecek, bozulacak. Dolayısıyla biz aileleri bu şekilde kurtarmış oluyoruz. Yani çocuk sahibi olmanı sağlamış oluyoruz. Ama 35 yaşından sonra bu geç kalmış oluyorlar birazcık. Dolayısıyla ailelerin bir an önce bize gelmelerinde fayda var. Бул жактан негизинен көпчүлүк үй бүлөлөр ошол ден соолугуна өздөрү көп жоопкерчилик албайт да. Ошол медициналык текшерүүдөн өтүшпөйт да. Ошондуктан бул себептер келип чыгат. Мисалы Ташкентте дагы клиникабыз бар. Ушул эле Анкалайф клиникасы Ташкент Өзбекстандын. Ал жактан негизи үй бүлө куруу биздикине Кыргызстанга салыштырмалуу эртерээк да. 18 жашында үйлөнүшүп уже 20 жашында ажырашып кеткендер бар да. 2 жылдын ичинде балалуу болгон жокпуз, уже башка үй бүлө, башка аял алам дегендечи. Бул да сөзсүз түрдө биздин ошол сунуштарыбыз үйлөнгөндөн ошондой проблемалар чыкса, ушундай суроолор чыкса, сөзсүз түрдө клиникаларга кайрылып, гинекологторго, урологторду сунуштайбыз да, кайрылып, ошондон там эркек уруктугун тапшырып, аял болсо ушул УЗИ аппаратка түшүп, себебин аныкталса болот. Бирок бул себептен айта албайбыз, diyor, kadınlar çok suçlu mu bu konuda, tüp bebek konusunda? Yok. Kadın kadar erkek de suçlu. Yani erkeklerin de spermi az olabiliyor.
bize birçok erkek geliyor ki 2-3 tane evlilik yaşamış, çocuğu sahibi olmamış diye kadını suçlamış. Sonra bir bakıyoruz ki erkeğin spermi yok. Мисалы бизге көптөгөн пациенттер келет, анын көпчүлүгү ошол мындай да 2-3 аял алып, анан балалуу болгон жок, болсо кимде күнөө деп келишет да. Анан эле биз ошол изилдөө жүргүзүп эле ошол аныктасак, эркектин уруктугу жок болуп калат да. Булса эркек күнөөлүү болуп калат. Hemen hemen eşit. Yani erkekle kadın suçu eşit bu konuda. Бул да мисалы 100дөн 50 деп айтсак да, 50-50 мындай. Демек 50% аял затында да күнөө бар, 50% %50 мырза бар, ооба. Демек ажырашууну жолу бар экен, урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей жакшы маалыматтар берилип атат. Кийинки сурообуз мындай болсун. Сиздердин Онколайф клиникада канча адам мынакей бала чакалуу болду, кандай иштер болуп атат, жана тажрыйбаларына көз чаптыра турган болсок, эң маанилүү нерселердин бири кандай доктурлар иштейт, тажрыйбалары канчалык деңгээлде жогору? Клиника жөнүндө. Клиника хакында anlatabilirsiniz. Nasıl profesyonel çalışıyorlar? Bugüne kadar kaç çocuk sahibi oldular? Evet. Şimdi ben önce bir tüp bebeğin başından başlayayım, anlatmak istiyorum. Şimdi şurada biz tüp bebek yaparken kadınların yumurtalarını stimüle edip yumurtalarını topluyoruz. Buradan vajenden girip uyutarak canını acıtmadan yumurtaları topluyoruz. Kısa kısa anlatalım. Бул матка өзүңүздөр көрүп тургандай, бул болсо жумурткалары. Аялдардын ошол нерседе биз ошол экодо бир аз маалымат бере кетели кыскача. Булса жумурткаларын ошол кыска наркоз менен кыска убакыттагы жумурткаларды стимуляция кылабыз. Bu yumurtaları aldıktan sonra dışarıda spermle dölüyoruz. Embriyo oluşuyor. O embriyoyu da şuradan transfer ederek buraya yerleştiriyoruz. Даяр ошол эркектин уруктугун алып, анан бул жака Жерлештирип, шприцтин жардамы менен да жерлештиребиз. Ve bu yerleştirme yaptıktan sonra gebelik oranlarımız %50 civarında. Yani 100 hastamızın 50'si o anda gebe kalıyor. Мисалы 100 пациент келсе, бул нерседе 50% ушул боюнда болуу ыктымалдуулугу бар. Bu çok iyi bir orandır. Bütün dünyada aşağı yukarı %45 ile 55 arasındadır gebelik oranları. Негизинен бүтүн дүйнө боюнча негизинен мындай экодо башарылуу как ийгиликтүү деп бул 100дөн 50% ушул аялдар боюнда болсо ийгиликтүү деп эсептелинет. Бирок кайсы убакытта билинет? Мисалы үчүн бүгүн дейли, боюнда болгондо канча убакыттан кийин билинет? Kaç vakitten sonra biliniyor gebe kaldыгы. Transferi yaptıktan 10 gün sonra biliniyor. Эко кылгандан кийин 10 күндөн кийин ХГЧ тапшырат кожом. ХГЧ тапшырат анализин. Ошондон кийин гана 10 күндөн кийин билинет эко кылгандан кийин. Ve şimdiye kadar biz yaklaşık 4,5-5 senedir Kırgızistan'dayız. 300'den fazla çocuk doğdu. Вау! Негизинен ошол биздин клиникада үй бүлөлөр, ошо балалуу болгон үй бүлөлөрдүн саны уже балдардын санын айта кетейин, 300дөн ашык баланы жарык дүйнөгө алып келдик эко жолу менен. Бул биздин клиниканын жардамы менен ушул жарык дүйнөгө келип отурушат 300дөн ашык балда. Эң сонун. Анын көпчүлүгү үчемдер, эгиздер. Ayta кетейин. Ve bize özellikle Kazakistan'dan bu Karda mıydı? Korday. Korday'dan civarından gelen hasta sayısı da çok. Özbekistan'dan gelen hasta sayısı da çok. Tacikistan civarından gelen hastası da çok. Биз бир гана ушул Кыргызстан боюнча эле иш алып барбайбыз да, биз Орто Азия боюнча дагы иш алып барабыз. Бизге келген пациенттердин көпчүлүгү Кордай, жакынкы ошол Казакстандын Кордай шаарынан, ал эми ошол Өзбекстандан көп келишет. Азыркы учурда Тажикстандан дагы көп келе башташтыр пациенттер. Benim Türkiye'de birçok hastamda donör ihtiyacı olan hastalarım da buraya gelip burada işlem yaptırıyor. Türkiye'den de gelen hastalarımız da var buraya. Онколайф клиникасынын Анкарадагы филиалыбыз бар. Ал жакта дагы ушул донорго ихтияжы, донорго муктаждыгы бар пациенттер биздин клиникага келип жазатса болот. Ушул жазатышат азыркы учурда. Эң сонун урматтуу телекөрүүчүлөр, дал ушундай нотада эфирибизди жыйынтыктайлы. Тактап айтканда маегибизди мынакей кененирээк маалымат ала алдык таң эрте. Себеп дегенде бир топ ажырашуунун себеби дал ошол балалуу болбогон себеп болчу. Ал эми бул жолду дагы чечсе болот экен. Эч кандай зыяны жок дегендей. Ал эми бул теманын алкагында бизге Онколайф клиникасы келип жардамга
келди десек болот. Себеп дегенде бир топ өзүңүздөр уктуңуздар 300дөн ашуун бала азыркы тапта дал ушул Онколайф клиникасынын жардамы менен, профессорлордун жардамы менен жарык дүйнөгө келе алган. Ооба. Туура айтасың. Бүгүн бизде коноктоо Онколайф айымдарынын саламаттыгын сактоо жана эко борборунун профессору, эко адис Жыхангир Чакыжы мырза жана ошондой эле дал ушул аталган клиниканын менеджери Бурул Бектур кызы болушту. Рахмат сиздерге, ийгилик каалайбыз, ар дайым көрүшөлү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул албетте эко жаатында бир топ маалыматтар айтылды. Алдыңкы мүнөттө кызыктуу маалыматтар болот. Биз менен бирге болуңуз.